Nurus pedal Gusti di tiang parang Gusti sareng kalih sampun saya ke yakin ada di pedal Paluwo Gusti nurus pedal Gusti
Warung kuno. Kaya bodoh dedo. Ris pemodalan Palungguh Gusti angop sayuwati titiangan tenan. Ayo kita mungkin-mungkin. Oh iya, jadi tiang aja beri pemedalan Palungguh Gusti. Aingin tiang. Edan itu. Caca temen beli. Ian reng nabi lerang di tiang Palungguh Gusti. Yonreng samudra kan dia bodoh dedo. Namanya samudra. Wargan beli. Sing salah gitu. Samudra dengarang kasih. Masih nawan. Ian maring suatu samudra dan binokadi siang yang Palungguh Gusti Patih. Wibawa. Aingin tiang. Yonreng yang meloko kan dia bodoh dedo. Awak yang mulur. Ya tuh beli. Nih marah ya yang mulur aran suargan. Tan bino kadi sang yang dokter manik Gusti. Oi, Aing. gua Wibawa. wah, Aingin dijual. Aingin tiang. bangun, weekend. Kira-kira Patih mas Ada beli pola. Terus Patih. Kan kalender. Beli. Oh itu ada mau beli. Wah, siago. Ingat. Wah, tenang. Dul. Yang beli. Bersangkon Gusti Patih bosan sholat. Seperti lo sekarang udah nanti Gusti. Apa yang Dul? Agar beli tunas yang Gusti Patih beli. Rapi kawinan beli. Gusti Patih. Bersangkon Gusti Patih bosan sholat. Dah doang seperti sudah udah kali Gusti. Nabi sana mau lurus Gusti wacana mandang nanti biasa ini kan. Udah, jerakanku itu menggeruh. Aingin Gusti ciciang paragan Gusti sareng kalih atapun api pidamdam kayu cokori Gusti mangkin. Dan sepiro dua singulut rikayo mangke. Dul. Duko Gusti Patih. Oh, lewat sana yang beli. Aingin Gusti Patih. Napi sana mau ini ke Gusti terus wacana. Wis, uang sulan ratno
mangkat ke diri raju. Sesungkane biarana manggali kualiang beli. Nya ke diri rajone beli. Sebat pikayun Gusti, sebat pisan yang rau ke didiang Gusti. Aren ku maling. Maling, kawan mendekat di sampun, masa jatuh. Liandokan mangket semeton Gusti sampun sami masih padang maling saji paling gawon kaki pada patri kayak tapi mangket Dono ekan walu nateng gila. Beli, sing adolen ngene beli, walu nateng dirah saneng ranayana beli. benar-benar Aing ge titian Gusti. Mujok reng wisman walu nateng. Dut, saya kok sih dut juang jadi rumah walu nanti dirah dut Meme beli ojok jane beli ojok beli. Urang manggi Gusti. Rumah wasiro taskaro. Yotno tuh gitu. wah dut semua kan cuma walu nanti dirah dut Jago beli. saya kok beli. kayak Gusti titian sampun saya kok Yang sampun siaga Gusti. Kan, wah, kayak titian wow, Aing ge titian. ketasa kena. aku ini kok Gusti Rem taruh ke populan keng paksi gak kakek kalau suaranya nih. Beli. Beli beli. Sebuah beli kelontong kakak beli. Rem soren taruh ke populan keng paksi. Auluan suaranya nih. Beli. Ada cicengnya lah kalau mau beli. Wah, wow, Aing ge titian Gusti. kiciran gue minyak kedipan bencana. Beli. Ne monyen makan ciren bumi na jupong na beli. wah benar dut wah ciceng selau mau beli dut Kasaryo. Gitu walu nateng gila. nyai walu nanti dirah Ya dek kita sekarang mau guna saban murane kena dendam. Ne Gusti Pate tas sekarang mau guna supo nyenawa penadennya ne. Yon mareng ngerasan to seperti budak lu. iya naneng moyong di alesnya itu sing ngadolan serupi putihnya itu moyong Yon mareng selatan ratan ko karo suksa ngarang. Doyan diselah kalesnya ini. Oh karo susah ini tuh marah. Yon mareng kuanto sangyang sarponayo. Ong karo geni kamara. iya naneng di jumlahnya itu sangyang sarponayo karo gede Don tangis ng tangan kiwo. Diliman yang ngelepon madan tutup tangis. Karan kuyang reng tangan tukun. jaran guyang di limanya ada tengawan Ngawanya kibangkong budong mareng susu karwongon. Di pengawannya ini sing adolem madan si bangkong udo ditu bengoyong di nyonyonnya ini kedua. Diapa na kong dosa kurang pati. mapannya lebihan beli tadi mansur Angkat dadang larato yoyo de kita sekarang gunung. Bepraya muncat guna kematian do. Ne Gusti Pate tas sekarang mau lakarnya apot yang jiwa peranganannya ini. Wow,
Ayo titiang Gusti. Ayo kita luluban balik. Dut, boleh, makasih ya, Dut. Anak Bli. Gal, Dut. Askara magunuan ng lambayo sa day. Masama di sila lambayo sa day. Saksano! Wow! Ay, ganun niya, Gusti. Wow! Titiang Gusti. Apa na di sila kusapon man niya rawis manulo nila? Omok kita mawas-mawas malu na din nila. Ay, nggak, Gusti, mangkin titiang jangan mawas-was. Alon-alon yan Bli. Gusti wadah. Walau ada yang dirah sampun. Mangkin rerah Gusti. Ah, ayo Mustafa. Kan Bli. Saksano! Kita walau natin nila. Nyai walau nata dira. Nonton saja ko rayu loro muncul dengan pengawalnya sang yang kalau dia. Nah, dole senjata Gusti wadah jadi. Raine dua muncul nih besi. Pengawal nih sangka kalau merciu. Ibrahim muncul jiwa berapa tahu? Nih mau jadi lakar nyampur yang jiurep nyai nentau. Wako! Yang Yan no begitu. Ayo, guys. Saksano!